Ya Ahobu, saat ini seperti biasa kami kembali menceritakan satu cerita rakyat Nias atau yang kita kenal dalam bahasa daerah kita Nias adalah Maido-Maido. Jadi cerita yang akan kami ceritakan saat ini adalah cerita seorang pemburu. Dan cerita ini seperti biasa kami selalu sampaikan dengan menggunakan bahasa Nias. Judul ceritanya adalah Nihasialu. Jadi ceritanya seperti ini. Mifuna soniha toinia sama kubaulu. Amada adedanya sama kubaulu. Dah siwa traunonya. Hadiah kui hal-hal wudononya ade. Ya ia sialu. Iruma tula tamane bangumao. Hada uda umanu haluwura lebadudura fo halu badano berukui mifuna nasa oya si aiku kuturu namai ira malu le irai manu mangabuli ira le hadoi ahuluara baci le tola le udao habani halora valu ulu ni atau heha atau laus bana lu hadoi usidu bamui ira banidano mui ira fabun manusuli mangai uru mangai i da udania nama ngabuli ira marah seira wonoro ahuluara banomo tola tamaneva ngumao nafahe lu hadoi lu oya huravahe da usa bulu oya hura ibanomo divo noto huna manu da uhura le mu apu taira mu fahuna manu bermeda umanu halu-halu wura bongi ma uhu ihe tui aragoi alu-alu kutudu unuma si manu kuinusi idano da udania sama-sama moi ira malu dan ya lahalu puhu lahalu suha lau simanu lo hadoi fabaya badangara la fuli ira banidan manu suli ira simanu kuida dan ya lahalu kuru dan ya lahalu kia ono tabe manu le fale pa badangara matomaif mangabuli manu ira le sinaura le ahuluara hafa erike dodo ni ohera me mangabuli ira banomo lafatuno namara lawema no maoiko do lama makohi kui cisobadru balu hadu fabaya matomaif maalu ki cisobaidano balu faluha kuita akamatomaif beroda udania imanehur amara sama kubaulu onoku ibonuhunya ho hivai sabu i natalau mukabu milau nobinoku lo yawa buta milau danunuku ironunya noma ya desidasiwa latehni wona maranoma lamane lau apa fatua dan ya lumufano ira wolau nahanowi imanehura amara sama kubaulu onoku tenga bu hafo lau tanunoku tenga hafo halu hulu kuibu namu itamalu da anoku oya kamunita na babu halu badano de kuinoku tola kita faiki desa bani wa ukudre khumi dania nami bertaiku halu mairani ukuna aminoku bini fabu nahia mihono kuiku hejo somi be dania na afuru si olimi mana afuru palatumi ba mifulimi midali palatumi masi olimi la dehe ononya noma e adewa sida siwa fae bolono wite huradania sinola itu siwa ngaso eko
lau sara bermenola tehe ni wau na maranoma dre wau fulau dadanya na hanovide boy mo wawa ita baci si wahari baci le tola le da o no abai hasil le wongi wa ila fanu kura ono nama dasa maku wau labulusi kura bapulai abu pulu damo mufano ir laruki palu halewura la ko ni wau na maranoma la hono kuiku hura naha maira ma nauma kara putrali la bertaiku bohalu walu hari la ulau udania nahano wirat babur meya irat dania ni hasaka belu hasabata nohuma kacinorora fatua le iruki siwahari mangabuli irayo la fatuno honamara menolaruki yomo dania oi aiki ikir oi so todo ya air imane khura amara unuku mida dawa hana ufaiki ami adre ulono umuso dudumi la tema wa ine lina mara lamane ama atubu ya ima ukhoto bola buna hano wida sisi wanga soe no abai matabalo ya no abai matuna ke ba mafauku kuibanunu ya no humaka buama imane khura amara balawa inuku molu la faana suikura unu nama dasamaku baulu da siwa ira fau mano lefa bali nama ira pohalu la ruki nahia pohalu ranoma la faiki hananu yahabu itu unila uda nomenebi la fakhlo ira maifu le sitobala tu no abai tu la fakhlo ira hokukeu no abai aurike noma raha keusi no abai la tataba no abai mangabuli jawa abu de nono nama dasama kebau lau hadiah salu hadiah cala hadiah kurusan sabut mangabuli wa lewa ini usara cara mangabuli yomo nono nama dasama kebau lusidasiwa ofeta irayomo mo abai la fatuku hukura tubadan so uceke ya imane khura amara hanano ku hadiah salua hadiah sone mali soluhia ami masoni bunu bako taluami samo sadania bako talua nono nama dasa makovalu ite mali namanya imane ya ma halewe manobo siwalu hari ma ulau no abai auritu no abai aurike uno bule huno sino abai matutunu ama no ifuli mangabuli no fuli auri putra hake uno sino abai ma oobo sino abai ma kho no fuli mangabuli mo ihabui to balika tua mangabuli imane dania amara noma amada sama ko baulu enoku mi angiraiko haniha ami bako talu ami te sino manabe orois hadiano itertodomi me avenami bertai ke bola bunah yano bidro khoda hadia le olifu ami kangurisitaku me umane khominoku onoku boy mi favua nah ya maira ono nama dasama ko balunu ma ucara la faiki na bora sodania bako talua nono nama danoma sama ko baulu abu de deni ila banu fasala ija ite mali namanya abolitakannya imane bang ma ama heka no fasala putra no usabu kurusa unoni wa ya obu chama bua na hamaira wa ufabu dania na hamaira te umane mane ama dau hatu ya wa balu bermenahia mairate maikhuma noma bebahinul nahia pamerutai ke buhalu iraka aku imane amada sama ke balu baya iya honuku boi manofu nofu dodomi hanava fuli auritu
hanaba ifuli auri hoku keuseke bua no misabui koroisaku noko no mifabua botraku dao danya menolarungo ira televisionia dao lu ke ye mu fun ira televisionia no mai ulu amanya no mai amada sama ko bau haiwa ne ko traunonia amada sama ko bau unuku mifuli mi aibo halu ba mi tenguni ni wa ukudonoku mi favua na hia mair fotraku sino ihonoko kesatua honoko ono namada sama ko baulungo ma isidasi wa ine wena mangabuli ira ifuli la bertai ke bohalu simane dao vau maido nono namada sama ko bau ira ama ira talifusu hadiah ke luaha maido dao jino ihonokoi kesatua sino la itu ni hasato bertafafu ais itaria dao talifusu berwaya osa berwatoisa he sino la itu satu panua ira salau ta'alui lala vamila vamuyu ado dania lualuania le a osu le mo lualu da nono nama dano ma sama ko baulu sama bua nahia maira ivalinama sisuhihoni lualuania noto bali famakiko lala haluwura tenga hamefuna aluada khoda ko asista ila yada nasoka ngulua masoka ngurahua itaria sinot ihonokoi kunyasato sinola itu baku talua sato au hasibai khodaba mavua au hasibai khodaba makuyu leta angerai ke hadiah sokuna basato bermeda uci sobaha badoda faya o fahkusa da ke luhania talifus da balawa khodadannya bakamedula satua halo kheusi halo na ila halo doro kheusi dodoro na ila doro. Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya, dari cerita rakyat ini kami ajak kita semua sebagai rasa kepedulian kita terhadap warisan leluhur kita, mari kita selamatkan bersama-sama dengan cara bagikan kepada yang lain, sehingga cerita rakyat Nias ini atau yang kita kenal dalam bahasa daerah kita Nias adalah maido tetap terlestarikan, tidak punah. Ini adalah bagian dari warisan kebudayaan tak benda dari Kepulauan Nias. Terima kasih ya ahobu saudaraku.